di pada panjang dari Instagram pa sini ngali tumada ngali tumada so project alam bang demarcation ke doma tidak so demarcation bang ngali tumalong leyang si pine demarcation ngali tumdak demarcation dobola project alam lay ane demarcation biat bu so demarcation ngali tumang si demarcation pillar yang si pen do puda do alo do pine puda to pilar gison do la dum dak pilar si pikando demarcation it is bido so bang nalitum la demarcation doma be pilar do be la so pilar pe yang sinalitum par ben la project alo an bang project si claim pe ta la demarcation an project kan pua par an bang nalitum yang sinang tum minang lang le bunde la kan nalitum achifa na bai do lo Lana itu dak le cefa nang ko ako dak cefa pen non cefa dhung si itu ma mina long lean ke yang itu bima ke kowe yang si ada ba kopini yang ke sesari yang si yang itu bona det ba kopini yang kowe to pini ni ada pute nang itu bima ke son dola area project doma le isi project mate ho la so project ma si apar ini doko ko dara tu bache fare ra dulu ke lakan ini tum dagalam area sorgari gambra di ba komane do thailo lakan ini tum tok bangda chingwai no jat no ta mane lake pai belu demarcation la project area an ke nale tum project area do post tame la project pena beheran ke ini tum long lelo ke ba duta che fat loge project tumata itu mana pun loge aku yang si pine kaprek golang pine kirilang kutenge non mar ka cefat bangge hala job alandang si cefat he tame hala project alam bangge lole to project alu an bangge itum klen lung pa tame project में घेरा के project tumta tum so project tumta itum han nakta sunne loge la itum cefat ra loge asing लिए 25 चौर है
लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां हर इंडियन का Ini